Odlazi jedan desno. Evo se, stolio ispod. Jedan tačno 12. Tako je! Moramo razrediti ove ovdje, baci čisto čistina. Evo. Pičku, manjku puci. Žare. Baci ti. Tamo na sredinu. Spunim. Scope out! Kaži! Jasno, primljeno. Vuče, idem na Elisovu poziciju. Okrivaj Mičko! Gdje si ga imao? Desno krilo gotovo, očišćeno. Da. Primljeno. Vuče. Nalevo skroz. Zdravko. Ajde, dođi vamo. Vuče, priđi Elisu da mu dam municiju. Ostao bez municije. Zdravko. Dođi. Idemo dole. Ajmo dole. Kaži. Zastava Viking 2. Na dvojku dole. Samo stavim na dvojku. Tako je. Jel me gledat? Sačekaj. Ne, bombicu bacio. Sve to može. To ne da mi eksplodira pored uvijek. Ali bacaj dole. Pa ne. Ej! Obezbedim. Viking 2 obezbeđen. Nele, pazi krila dole. Postale zastavu. A motora može da trči. Zakočite svi.
Koji smo delta odrak. Znači ovo je bilo super. Ovo je baš bilo super. Ja napred iza.